مرحبا خوندوانی زانینگار افراطی بخیر هاتن ایرو ام دست به مجاره سینتاکس کن ام مجار گلک گرینگا تناواز منزانیتا و ساکو حتی نها گلک نقاش سروینا هاتیه کرن و داویا وان نقاشا نهاتیه گلک تئوری هنا کو او تئوری دخوازن ناس بکن کو سینتاکسا زمانی مروان چاوایە یان ژەم چاوا ڕێگەسکی با ئافرینین کو سینتاکسی فێم بکەن گەلک تەوری هەنا لێ هەتا نەها داوی لێ نەهاتیە وساکو تەوریکی کار بە سینتاکسی هەر زمانی ناس بکێ ئەو توش هێ زەرال نەبووە لێ ئەم هێ دیسا ژێمکارن گەلک تشتا لەسەر سینتاکسی پێشن ما گەلک تشتا فێم کردە هەند تشت تمام نەبووە و ئەمێ دەستپێکا سینتاکسێ divê vanî de bikin belê kam dest pê bikin sîntaks yan jî pêrêz ez ê dewra peyva pêrêz ji we re bêjim lê pêşez dixwazim bêjim ku em çima hewceyî sîntaksîna li vî wêneyê de hûn di mirov dibînin aliyê çepê hevokek dibêjî hevok jî ez çûm malê lê gava vê hevokê dafrênê mîjî wî de hin karîmeşî proses çê dibin û encama wê karîmeşiyê de em dibînin ku pêvê ku ev însan dixwazê bêjî xwedî binêsaziyekî ye aliyê çepê de hûn dibînin li vir de darkî heye em jê re dibêjin dar yan jî tree İngilîzî tree ku ev dar nîşaneya binêsaziya peyvên ku em dixwazin bêjin ne û li vir de em dibînin ku aliyê çepê de çûm malê hatiye cem hevdin ez bi tena serê xwe ye lê gava em vî peyvê dibêjin ez ê wî rengî bişxulênim gava em vî peyvî dibêjin em rêz dikin em pêşî dibêjin ez dewre dibêjin çûm dewre dibêjin malê kesê ku aliyê rastî de em dibînin pêşî peyva ez dest dixê dewre peyva çûm dest dixê dewre jî peyva malê dest dixê lê gava van sê peyvan dibîsê dest dixê peyvên ê dawî di hebên dawî tênî cem hevdû û ez bi tena serê xwe dihêlî û heman binêsaziya ku mirovê çepê xwedî lê ye diafrînî û dawî de em dibînin ku binêsaziya ku aliyê kesê ku aliyê çepê de ye dibe wekînê binêsaziya kesê ku aliyê rastê de ye heger em karin bêjin ew her du binêsazî dibin wekînê hevdû em dibêjin ku ew di însan yan jî di mirov ji hevdû fêm dikin ji ber ku her du jî xwediyê heman binêsaziyên wê peyvîna wê hevokê ne belê li vir de tişkî heye heger her du însan xwediyê binêsaziyên heman tiştê nebin em nikarin bêjin ku ew hevdû fêm dikin lê ev binêsazî girêdayî rêzkirinê ye ew rêz dibe hûn dibînin ku em wana rêz dikin lê gava rêz dibe dîsa xwediyê binêsazî kîne û li vir de ew binêsazî biriya dar hatiye danasîn yan jî şêwekirin belê ez dixwazim yek lê zêde bikim sîntaks û pêrêz sîntaks bi piranî ew tişt e ku em peyvan rêz dikin
یانجی تێنین جەم هەفتوو یانجی لە هەف تێنن سینتەکس گرێدایی وان تشتانە ڕێزکردنە لەڤانینە یانجی کۆمکردنا پەیوان بە ڕێیەکی ڕێزکری سینتاکس ئەف تشتە کام دەوام بکەن لەبەردا من ئەتیمۆلۆژیە سینتاکس دانیە ئەم دەبینین کو ئەتیمۆلۆژیە سینتاکس ژێ پەیوێن یونانان تێ یان ژ گریک ئەم ژێرە دەبێژن ئەو یونانن یان ژ ئەم جار نام دەبێژن یەونان هەردووش دەبێ وساکو پەیوا سینتاکس خۆدیە دە پەیوانە یەک توگەدر ئەم کوردی دە هەف دەبێژن یان ژ پێ بە هەڤرە پێ بە هەف دەبێ پێ ئەم وانە بە هەڤرەگرێتن ئەم نەڕاستە پێ و ئەرەنجی ئەم ڕێز دکەن یانجی هەڤئانینە هەڤئانین یانجی ڕێزکردن hûn ez bawerim rêz nabînin ez ê li vir binivîsînim sîntaks ev tişt e bi hev re em tişta rêz dikin pê rêz dikin pêrêz belê em niha em zanin em çima peyva pêrêz bikartînin peyva pêrêz hingî zor em karin bêjin perez ro hêsantir bî perez jî dibê pêrêz jî dibê em dewam bikin gelo xebata sîntaks çi ye û girêdayî kîjan pîvanan e pêşê ez dixwazim bêjim sîntaks sînora sîntaks hevok e sîntaks tenê hevokan yan jî ravenûsan dixebitê ez ê dewra bêjim çima ravenûsa dixebitê lê divêjin bizanim ki sîntaks ئەم بێژن سێ چار هەڤۆک بە هەورە گرێدایینە و ئەم دخوازن نابەرات یانجی تێکلیە نابەرا هەڤۆکاندا ناس بکەن سینتاکس وێ تشتێ ناشڵێ سینتاکس سینۆرا بینە تەنی هەڤۆکن هەڤۆک دە چ هەنە پەیڤ هەنە یان لێکەرە یانجی کردەیە یانجی بەرەسەرە اون تشتێن دیژی هەنە لێکردنی وانا دخەبتێ و خالد يمين ما بينا هلاند خالد يمين ده ام دبين كو سينتاكس لسر چاوانيا لهبانينا بيوان دخبته اف بيف چاوا لهبتين يعني جم چاوا وان بيوان لهبتينن كو دبن خودي واتكي وانا دخبته و خالا سيمينشي قريداي خالد يمينه جبر کو ام پیوان گاوام تینین جم هفدو به ریزکی ریگزکی ام وانا تینین جم هفدو متود کی ما هيا به دمیجی مدا و جبر کو ام خودی متود کینا سینتاکس انج پیرزی وان تشتاجی تخبته خالا چارمین سینتاکس ویتشتی پرستکه چاوا کومین پەیوان تێن جەم هەفتوو و ڕاوەنووس ئاوا دکن و سەرڤێنادا تێوریژی هەنا و وێ پرسێتکێ و دەورەژی لێ دگەرێ ئەمەژی وێ نابکن ئەمی وێ پرسی بۆ هەر هەڤۆکی بکن و دەورە ئەمێ لێ بگەرن کو ئەف تشت چاوا تێن جەم هەفتوو خالا داوی چاوا پێب دناوا هەڤۆکێدا بنەسازیە ناواتکێ ئەو ژی مژارێکی گەلێکی گرنگە کاوام دەبێژن ئەس چووم ماڵێ ئەو چووم ماڵێ ئەس باوەرم نابینن ji ber ku wêneyê min ez ê dîsa li vir binivîsînim ez çûm malê niha hûn dibînin
نازێ ڕەنگێ قەلەمی بکوێرێنم ئەم کارن تەنێ بێژن چوو مالی ئەوجیت بێ داواولۆت بێ چوو مالی تێنجەم هەردوو ئەم ناوجێ ئەزن هەو کردەیە ئەو ئەز نەحەوجەیە کوردیدا ئەم کارن بێژن چوو مالی ئەم دەبینین کە چوو مالی تێنجەم هەردوو ji ber ku em vê tiştê dizanin ew binêsazî avadikî wisa ku ew herdû tên cem hevdû ji bilî ezê belê xala dawî servî mijariya belê niha me behsa xebata sîntaksan jî pêrezî kir û me got ku sîntaks kîjan tiştan dixebitî di nava hevokî de belê kam dawam bikin peyvên di nava hevokî de gelo ew xwediyê çi ne peyv di nava hevokî de xwediyê çi ye em zanîn kî peyv xwediyê kategorî ye ew kategorî çi ne ez li vir de kirdeya kategoriya vîne kirdeya lê heger ez bêjim te ez dîtim li vir de ez ne kirdeya bireser e em têdigihîjin ku peyv xwedî kategorîna û heman peyv hevokiyên cuda de dibe xwediyê kategoriyên cuda belê xwedî wate ye li vir de ez em wateya peyva ez dizanin wateya lêkera çû jê dizanin çûyîn û wateya biresera mal jî em dizanin peyv xwediyê wate ne di nava hevokî de belê xwedî rêz e peyv li vir de ez peyvê ê herî pêşî ye em nikarin bêjin çûn malê ez çênabê ji bo vê yekî her yek peyv xwedî rêzkî ye di nava hevokî de û hin ziman hene peyv di nava hevokî de karî ciyê xwe biguherênî yan ji rêzê xwe biguherênî lê kurdî ne zimankî wisa ye di kurdî de her peyv xwedî rêzkî ye di nava hevokî de wisa ku eger em bixwazin ciyê rêzê biguherînin ew wateya hevokê xera dike çênabê lê hin ziman hene eger ciyê peyva biguherînî jî wateya hevokê xera nabe em dewam bikin xwedî hevrezî ye gelo hevrezî çi ye ez ê niha hevrezî aligning eger dixwazin li îngilîzî mêze bikin aligning çi ye li vir de ez kirdeya yekemîn e li vir de jî çûm lêkera çû xwediyê kirdeya yekemîn dibe ew jî em e birêya em tê şanî kirin û em jê re dibêjin ki kirde û morfema em yan jî lêkera em hevrêz dibin gorî kirdeya yekemîn eger ez mînakî bîtim em nikarin bêjin ez çûm malê kurdî de ev çênabê ji ber ku ez tenê me li gel me hevrêz dibe li gel en hevrêz nabe align nabe îngilîzî em dewam bikin peyv xwedî lêkirdinê ye lêkirdin functionality li vir de ez nikarim vî aşkere ji we re bêjim lê ez karim kamana hilînin ez ê mînakek din bidim em bêjim ew kes çû malê ew kes çû malê li vir de ew peyva ew xwedî lêkirdinekî ye ku wî kesî şanî dike wek lêkirdeyên bîrkariyê dixebitê û em karin bêjin ev lêkirdekî ye ku bireserê wî ne kes e
وینا شانی بکەی بە ریاوێ میناکی ئەم کارم بێژن پەیڤ خۆدی لێکردنیە تنابە هەڤۆکێدا بەێ کام داوام بکەن گرامر و سینتاکس گرامر و سینتاکس ئینگلیزی کوردیا وانە نامەگەری و پێرێز نامەگەری پەیڤەک نوویە ئەتەمەلۆژیا گرامر مەیزاند و مەیزاند و مدید و نامەگەری لێت کەوێ گرامر ئەو تشتەک و هونەرا پەیڤانینا دنابە هەڤۆکێ دەیە ئەم ئینسان ئەم وەکی مرۆڤ کارن پەیڤان بێنن جەم هەفتوو ئەم خودیە وێ هونەرینە کو پەیڤان بە هەورە گرێ بدن و واتەیان لەوان بار بکەن لەبەردا خاڵا دوێمیندا لەبەر مەیزە بکەن مسێ میناک دایە میناکە یەکەمین ئێن کارن خۆ پێشوە بخن دێ کوردستان ئازاد بکەن ئەو پەیڤەک هەڤۆکێک هینکی کۆمپلەکسە ئەم کارن وێ هەڤۆکێ برەیەکی دین بنفسێنن وساکو ئەوێ خۆدیە هەمان تشتی بێ خاڵا دوێمین مەیزە بکەن ئەو کەسین و کارن خۆ پێشوە بخن دێ کوردستان ئازاد بکەن هەڤۆکا دوێمین هەمان واتەیە هەڤۆکا یەکەمینە اون دبینیم که ئەم خۆدیە وێ هونەرینە کو هەن هەڤۆکان بەئافرینن وساکو وان هەڤۆکە خۆدیە هەمان واتەیی بن و ئەم دبینن کو ئەم کارن هەڤۆکان بێژن وساکو ئەوێ ئەو خۆدیên وان هەڤۆکان خۆدیên گرامرن یانژین خۆدیە نامەگەرینە نامەگەری ئەو تشتێک و هونەرا لە هەڤئانینا پەیڤانە تنابە هەڤۆکیدا پێرەزی ئەو تشتێک و شوڕاندنا مەتۆدانە ڕێگەزانە تنابە هەڤۆکیدا گاوام هەڤۆکا دبێژن وسا بکردن بەێ کام دەوام بکەن خاڵا سێمین نامەگەری خۆدیە ڕێگەزین پێرێزکردنیە بەێ یانژی ئەم پەیڤەی ئینگلیزی بکاربێنین گرامر ئەو تشتێک و خۆدیە مەتۆدێن سینتاکسەیە نامەگەری ئەو تشتێکی خۆدیە مەتۆدێن پێرەزیە و سەروان تشتادا گرامر و سینتاکسدا گەلک تەوری هاتیە ئافراندن وساکو ئەم نکارن بێژن کو وان تەوریان بە تەمامی سینتاکسی فێم بکێ هەر یەک پارچەکی سینتاکس هەلدەگرێ لێ ئەم نکارن بێژن یەک ژوان تەوریان کار بە سینتاکسا مرۆڤان سینتاکسا زمانین مرۆڤان ژمەرە بە تەمامی ئەشکەرە بکێ تشکی وسانینە بەێ هەن تەوری هەنە پارچەکی وینا ئەشکەرە بکێ لێ هەن تەوری هەنە پارچەیەک دین کاری ئەشکەرە بکێ بەێ ئەس باوەرم وانیم خلاص بوو لەوی وانیدا مخواست و ژوارە شانی بکەم گەلۆ سینۆرا سینتاکس چییە و ئەو گێری چ دێ گاوام خەبەتگەریە سینتاکسی دکن ئەم سەر چ دەخەبتن واون دبینن کو گاوام خەبەتگەریە سینتاکسی دکن ئەم سەر پەیوان دخەبتن ڕێزین پەیوان بنەسازیە پەیوان واتیان پەیوان و لێکردنین فانکشنالتین پەیوان دخەبتن دەرسێ داهاتوودا ئەمێ هەن کوراییتر هەرن ئەم کاربن گەلۆ بە مەتۆدەین سینتاکسی یانژی مەتۆدەین یانژی فێمکردنین گرامەری ئەم کارن چ بکەن لەسەر هەڤۆکاندا بەێ نەهام گەهان داویە وانەیەخوا هەتا وانەیەکردن خۆ باش بنەرن گەلک سپاس